The Khasi Students Union Ksu Tyrso Unit has expressed concern over the increasing incidence of road accidents in the Tyrso area and issued a strong warning against reckless and overspeeding driving. In a statement, Ksu Tyrso Unit President Prayerful Mashli urged all vehicle drivers, including commercial vehicle operators plying in the area, to strictly adhere to the speed limit of 30 kilometers per hour, particularly during school hours when students commute to and fro from educational institutions. The union cautioned that any driver found violating the prescribed speed limit would face stringent action, including being reported to the competent authorities. It also appealed to members of the public to inform the union about the instances of rash driving and sought the cooperation of all motorists in ensuring road safety and maintaining public order in the Tyrso area. Ni nak kalian jom ke KSU alor ke jinggo juar ke jungi na ki pai ba no sosno jom ke Tyrso area jungi hi borok kawai alor ke jing penerstad jom ki nong lei ki nong wan yang bau lu furok jungi bat kala don ru ke jing ja hati ni kisi baladam agri ki baladam ni sya tandra jom ki kena skul ji sya tandra jom ki long tumi ki long pa Pat men kan desa tayo kadang bisa tembak jadi wi sister di baterai apa dengan mereka asinong kajuni dikumta ni sim ni kan senjam kum si benta ban kerpat ya ki nongle ki dongwan penongkam lagi kali ki motor ki jongki ba kajing kerpat sapi kalong ba nang ni skwan ba pinombet su ba penhertet ya kali ki jongki kenang wadon kano kajing mensau dengan bu kajing ma nak benta hidup pai ba balik kejap berkelik sekilo-kilo dibentah berkabu ur kajing ma ka bakrau kamtam makipor kawje prash teng benstep akapor ka baki kena school dan dei kapor ka baki ni ala kijing kisam na ka benta balik ala kijong ki school kijong ki namar ba kitimi ki kpa melak balik senran namar ba ki hab balik bela na benta ban pembit pembiang hajing kisam de teng kimi ki kpa idon kajing ir mensim namar ba kalau ka jingja kumki de jingja apo jo ke karya ka jing tekum tangi le lang jing kasen isim ni senjam kum si benta ban kerpan ya kidong le kidong wan baro bayat yang bau lu surong bahau apo jo ta sorga ba nang nes kman ni ma hamur o ka jo kapor ba nang nes kman pinong betsu ban penherstet e kali ki jong pi hak ba piai yang bau lu surong namar don kano ka jing mensau ni lak non kano ke jingja ba soksi ada penyakit ya kali ke jongpi pandang ne skwan i yang ba kali jing penmik jumi yang ba kali kubor igar patru kimi ki kpa li kiri pai ba ada pidang lak pat kino ki ba pen kam kali ke motor pidang lak penyakit ya kali ke jongpi stompa pentip singi kasen nak kali jungi kasen in sim lik sinjam kebangin le nak banta jongpi Iban seban pa aktik an dengan lak wale kano kesinjam au penstom leki agi dang le tersya nak benta kan dia kam namar ba kabu sisa ka jing ka bakrau nak benta kinong le kinong wan bat kabu ka jing mensau nak benta kinong le kinong wan ben kam dak kejap aga pakele sekino glanti lada ki neki ben kam de kali ke motor pen hastat kali joki kaburu ka jing nak benta yo song bahap apo juga dengan Tyrso ria jungi baru kawin berkecingkat gaji kentu lagi daibar kalong ba so bhawe telang nak benta manom kano kajinge nak benta ka jongpi manom kano kajinge nak benta jong pai ba kan tuk nak benta jungi lang hibaro nak benta pondok itu kajing mensau haba iya iyang baten lam kamon nandu kajinge nak benta jongpi kino kamai